Pozdrav ljudi moji, dobrodošli u novi video. Danas ću vam predstaviti neizostavni dio moto opreme bez kojeg nema sjedanja na motor ili skuter, svejedno, to je kacige. Ono što također želim postići ovim videom je da vam predstavim kacigu premium kvaliteta koju možete priuštiti u nekoj srednjoj cjenovnoj kategoriji. Znači, ova kaciga iskreno nudi mnogo više nego kolika joj je stvari cijena. U pitanju je LS2 brand, tako reći mlađi španski brand proizvođača moto opreme koji se veoma brzo probio na svjetsko tržište, naravno svojim kvalitetom i atraktivnim dizajnom. U pitanju je LS2 Storm Sport Touring kaciga. Kaciga je izrađena od karbonskih vlakana, što je čini veoma lakom, bezbjednom i kvalitetnom. Težina kacige iznosi nekih 1390-50 grama gore dolje, zavisno od broja veličine kacige. Pa da vidimo što sve nudi ova kaciga. Na bradi kacige imamo jedan veliki ventilacioni otvor za hlađenje lica i razmagljivanje vizira. Naravno, problem magljenja vizira ćete trajno riješiti ugradnjom pin locka na unutrašnjost vizira, a vizir na LS2 Storm kacigi dolazi kao pin lock ready. Vizir je također otporan, UV otporan i otporan na ogrebotine. Vizir ima kukicu i treba u početku malo veća sila da bi se vizir otvorio. Kada samo otvorite vizir, vizir bude u city modu, to jeste gradskom modu, i pruža vam još dodatnu ventilaciju za lice i razmagljivanje vizira. Zatim imamo taj srednji položaj i naravno krajnji položaj. Kada smo već u tom dijelu kacige, postoji zaštita naravno za nos i integrisane naočare, ručica za otvaranje i zatvaranje integrisanih naočara nalazi se sa lijeve strane i veoma je lak za korištenje. Također, ukoliko nosite naočare za vid ili volite da nosite svoje sunčane naočare, kaciga je pripremljena i za to da možete bezbjedno nositi naočare. Idemo dalje. Iznad vizira imamo dva velika ventilaciona otvora koji se vrlo lako otvaraju i zatvaraju, pa čak i ako nosite moto rukavice. Sa zadnje strane, nadam se da lijepo vidite, postoje dva spojlera koji sprečavaju turbulencije vazduha iza vaše glave pri većim brzinama i naravno jedan veliki pasivni ventilacioni otvor za propuštanje vazduha sa prednje strane kroz vašu kacigu. Unutrašnjost kacige također mnogo kvalitetno izrađena, materijali su antibakterijski. Što se tiče kopče, u ovom slučaju imamo quick release, to jeste brzu metalnu kopču. Što se tiče bezbjednosti, unutrašnjost kacige je izrađena iz 3 sloja, tako da
kaciga posjeduje sve dotove i certifikate kao premium bezbjedna kaciga. Ljudi moji, sve u svemu, nisam neki stručnjak. Po mom iskustvu, ova kaciga je također i dosta tiha, izolovana zvučno, mada ja sam do sad nosio flip-flap kacige ili jet kacige, pa i ne mogu da govorim baš puno o tom dijelu. Što se tiče udobnosti, mogu reći da je mnogo udobna kaciga, nije teška, praktično je ne osjećate na glavi. Sve u svemu, jedna veoma kvalitetna kaciga koja mnogo toga pruža u odnosu na svoj cjenovni rang. I ljudi moji, to bi bilo sve za ovaj video. Lupite jedan subscribe na naš kanal, like, dislike, komentarišite i vidimo se negdje na putu. Nosite opremu obavezno, vozite oprezno.